أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عزیز و او براو اورو سبا خلقت انسان چرا خلق بیو، چرا حق تعالی انسان را yaratmış کرد و سباده انشالله بسی کمی. الله حق تعالی نو دنیا را خلق کرد و انسان را خلق کرد و که انسان به کمال برسو، انسان mükemmel bu, insan olgunlaşmış bir bu. Tiz ravinem mi, tiz eno nurdano روشن بنو اطراف دارو çiçek dane و meyve dane hevr benu asmende şili varana ve insan az ağu zelali şili simeno ihtiyacı خو برطرف کنو. ما انسانو رشد تیج رشد گرم رشد کار کم می خیبتیم می رزق خو سبا رزق خو کار کم می نعمت های حق تعالی را استفاده کم می ساند بنو son mi çe de istirahat kem mi dinlenmiş ben mi kun mira ve enerji cem mi روزی بعد مشتی son mi اب انرژی اب راحتی son mi kar kem mi تیجی آسم هور بنو واینو کلی نینو هر دو آسما کلی وظیفه خود کنی کار کنی به امر خدا حق تعالی اطاعت کنی که انسان رشد کرو، انسان تربیه بو، انسان خو ایتmiş کو که از جاهلیت از بی طاقتی بی قوتی طاقت بزرو جسم خورا روح خورا geliştirmiş کرو kamil کرو کلی نبات و bitki و حیوان و دارو کلی به انسان خدمت کنی که انسان بو، انسان کامل بو، انسان نقصان خو را تمام کرو، انسان رشد کرو، انسان خو terbiye kiro, خو eğitmiş kiro ve برسو به kemalat. کلی نو نعمت های خود حق تعالی سبا ما خدمت کنی
و جو مدت تبیا انسان مرنو از دنیا را ودا کنو. انسان جو مدت نو دنیا دی yaşamış beno hayatı xo devam keno ve mireno ve insan vakti mireno mehv beno ya insan hayatı xo devam keno vakti insan mert mehv ne beno. Eğer insan bimro her şey bıkıdiyor hinniyor. Vakti insan mert her şey tamam ne beno. Her şey ne kadino. Eğer ne bu nu kulli hardo asman ceryan diro karkene hizmet madiri nino boşunda beno haktara mara halk kert yaratmış kert boşuna o maksat çino hedef çino Hak Teala nu hardo asmanı ki zaf nizamlıyor, düzenliyor, muazzam o bir hedef halk kerdo. Maksat çino, hedef çino. Hak Teala boşunda kulli varlığı yaratmış kerdo. İnsan vakti mert her şey tamam beno tamam ne beno Hak Teala kare boşunda ne keno Hak Teala hakim o sahibi hikmet o her şey keno ju maksad است و ju hedefi Hak Teala است ve Hak Teala bazı ayet-i Kur'an'da işare kerdo, cevap da mesela Sure-i Mümin'in de ayet-i sedo desponcinin de vatı ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abasa ve ennekum ileyne la turcaun Hak Teala vanı ki şima zenkeni ki ma şımara beyhude halk kerdi mi boşunda şımara yaratmış kerdi mi hen zankeni şima lemaneni dinliyor vanı ki ez nu dünyara ahiretra idareken ez yönetici kulli halkani ve şımara boşunda halk ne kerdani hedef est o maksad est o şımara sabah ahiret halk kerdani ve şıma yeni leme ve hesap kitap est o şımara imtihan ken şıma boşunda yaratılmış nebi ve Sure-i Kıyamet'te ayet 26 de vatı ki Euzubillahimineşşeytanirracim Eyahsabul insanu en yutreke suda Hak Teala var ki şımara halk kerdani şımara yaratmış kerdani şımara terken şıma ebu keyfi xo hareket keni şıma neni leme şıma karkeni itikadı şıma esto inancı şıma esto davranışan şıma esto şıma
mukafat niceni şima yan ceza ne bileni boşunda niyom şima ra tekniken mi şima nişkine firar bekire şima bir hedef halk neşedi maksadı şima esto hedef şima esto ve insan ju varlığı ebedi o. Ahire insan çin o. Vakti insan çi ahiret mert ju dünyayı diğer est oza. İnsan ömrü insan uza ebedi o. Ne kaydın o kay? Uza yaşamış ben o. Sonsuz. Vakti insan mert mort nabut ne ben o. Az nu dünya sonu dünyayı diğer. Sonu ahiret. Ve insan vazife insanı ki nu dünyada kamil bu. Breso be kemalat. Can khora, nefsi khora, cismi khora mükemmel bikiro. Xo eğitmiş kiro. Noksanı khora tamam kiro. Xo yetiştirmiş kiro. Ve insan ahirette neticeyi karı xo vineno, itikadı xo vineno. Ve insan uza yaşamış benu ve bu yaşantı ne kadino, sonsuz o, ebedi o. Eğer insan xora kamil kiro, به امر خدا حق تعالی اطاعت بکرو به امر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله اطاعت بکرو به امر دست ده امام و اهل بیت امامان اهل بیت اطاعت کرو به قرآن اطاعت کرو رهبری دینو را قبول کرو رای دینو را سرو انسان مطلوب بنو از صالحان بنو از رندو بنو و انسان خیلشینو دنیا ده و آخرت خیلشینو نو دنیا مصیبت است و بلا است و zorluk است و ama insan ancak mutlu beno ancak mücadele kenu ancak rahat beno ahirette bir rahati tam reseno uza nimetay hak Teala zafu ve ebu rahati mutlu beno hoşbaht beno ve ebu peygambero ebu imamo havel ben uza ama eğer insan rehberi Hak Teala ra emri Hak Teala ra peygamber ra destü imama ra اینو را اطاعت مکرو قرآن را اطاعت مکرو رای راستو مسرو به فاتح پیغمبر اطاعت مکرو کم مبرو خو ایتمش مکرو insan azap binen o işkence binen o ve ebedi uza insan mutsuz ben o ve nu bela nu işkence nu ceza insan ne kadino insan uza
ya cenneti ya cehennemdi ebedi o. Hak Teala inşallah mara kuliye hak ra inşallah rindi bikmi ray rastiş şimi vate Hak Teala vatan peygamber vatan destudi imamı vatan Kur'an ra bikmi hem inşallah nu dünyada hem o dünyada ahirette ve saadet inşallah hayatı devam bikmi. Hak Teala inşallah mara tevfik bidiro mara yardım bikiro inşallah. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alemin.